twerekeze hanze y'u Rwanda turahera mu burasirazuba bwo hagati aho Israel ikomeje kurasa mu gace ka Gaza mu cyo yise kwihorera no kuvanaho burundu umutwe wa Hamas wongeye kwikora mu jisho uyitunguye kuwa gatandatu ushize ubwo warasaga ku butaka bwayo mu majyepfo ndetse abarwanyi bawo bakaninjirayo kwica no gushimuta abaturage barimo abasirikare ba Israel. Ni inkuru ivugwa kandi kandikwa cyane mu nyamakuru n'ibitangazamakuru byo hirya no hino ku isi twavugamo nka The Jerusalem Post, Times of Israel, Haaretz, Arab News, Le Monde, Huffington Post, Jeune Afrique, The Guardian, New York Times, CNN na Al Jazeera aho byandika ko imibare y'abamaze kugwa muri iyo ntambara ku ruhande rwa Israel barenga 1,200 kandi bakaba biganjemo abasivile. Jean Daniel, ku ruhande rwa Gaza kugeza ku munsi w'ejo hari hamaze gupfa abanyapalestine bakaba 1,800 harimo abana babarirwa muri 600. naho kuva ku wa gatandatu ushize ubwo nyine Hamas yagabaga icyo gitero ku butaka bwa Israel, indege z'intambara za Israel zo zimaze kurekurira kuri Gaza ibibombe 6,000 bihwanye na toni 4,000 by'ibiturika. ubu Israel yahaye amasaha 24 abaturage ba Gaza barenga 1,000,000 kugira ngo babe bamaze kuyivamo bahungira mu majyepfo ubundi ngo ibone uko ihanagura burundu abarwanyi ba Hamas mu ntambara yo ku butaka. Uyu mutwe nawo wasabye abaturage bo muri Gaza kutahava. Gaza yose kabituwe n'abaturage 2,400,000 bari ku buso bwa kilometero kare 45. Umuryango w'abibumbye uravuga yuko isi ya none yarushijeho gucikamo ibice kuba nyamwigendaho ndetse no kwigunga. Jean Daniel, iyi ni inkuru yo muri France 24, Le Monde, RFI no kuri UN News itangira ivuga ko ibi byatangajwe ku wa mbere w'iki cyumweru n'umuyobozi mukuru w'ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR ariwe Filippo Grandi. Yari Geneve mu Busuwisi mu nama ya komite nyobozi y'iri shami yasuzumaga ibibazo by'ingutu rikomeje guhura nabyo mu myaka isaga 70 ribayeho. Filippo Grandi yavuze yuko ubwinshi bw'abimukira buri kuba mu gihe habuze amikoro yo kubitaho bikanahurirana n'icungwa ry'imipaka ku buryo budasanzwe hagamijwe gukumira abimukira n'abahunga. HCR ivuga kandi ko muri uyu mwaka yugarijwe n'ikibazo cyaho izavana amikoro angana na $650 z'amadolari y'Amerika zo gukoresha ibintu biteguza ko no mu mwaka utaha wa 2024 bizaba bitifashe neza. Xavier, hagati aho muri Africa News na The Africa Report banditse yuko umuyobozi mushya w'umuryango mpuzamahanga wita ku bimukira naryo rikaba ari ishami rya Loni yasuye Ethiopia mu ruzinduko rwe rwa mbere rw'akazi agiriye ku mugabane wa Afrika. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa kabiri w'iki cyumweru Madamu Amy Pope yavuze ko hakwiye gushyirwaho inzira zizewe kubimukira. Yongeyeho ko akomeye ku ihame ry'uko iyo kwimuka bikozwe mu buryo budasuzuguza mwene muntu kandi bikubahiriza amategeko bigirira akamaro abimukira na sosiyete bagiyemo. Amy Pope ati kenshi tuvuga kubimukira nk'ikibazo kigomba gukemuka uko byagenda kose byaba binyuze mu kubababaza byaba gukaza ingamba zo kubakumirira ku mipaka ngo batinjira. Ibyo byose bigakorwa hirengagijwe kwaho kubabonamo umuzigo ahubwo bakwiye gufatwa nk'urufunguzo rwo kwihutisha iterambere ry'ubukungu bw'aho bagiye. Aje muri Afrika mu gihe havuga umubare munini w'abimukira bapfira mu nyanja nto ya Mediterane itandukanya Uburayi na Afurika bagerageza kuyambuka bajya mu Burayi. Benshi muri abo baba bavuye muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara bakanyura ku nkombe z'ibihugu birimo Libya, Tunisia, Algeria na Maroc. Madamu Pope niwe mugore wa mbere ubaye umuyobozi mukuru uyu muryango mpuzamahanga wita kwimukira OIM yashinzwe mu 1951 ifite izihe ntego. Jean Daniel, icyo gihe ishingwa ari ifite intego yo gufasha abakuye mu byabo impunzi n'abimukira ku mugabane w'Uburayi honyine. Nyuma yaje kwagura imikorere yayo ijya ku rwego rw'isi mu kwita ku kibazo cy'abimukira ku migabane itandukanye y'uyu mubumbe wa rurema. Ngayo nguko reka twerekeze muri BBC News Africa aho dusanga inkuru nziza kuri Afrika ivuga yuko uyu mugabane wahawe $40 z'amadolari y'Amerika zo kuyifasha gukora inkingo za COVID-19. Zimwe muri izo nkingo ni nka Pfizer ndetse na Moderna. N'amafaranga yatanzwe n'umuryango Bill and Melinda Foundation w'umuherwe w'umunyamerika Bill Gates aho ku ikubitiro yahawe ibigo bibiri ari byo Institut Pasteur cyo muri Senegal n'icya Biovac cyo muri Afrika y'Epfo. Bill Gates yavuze yuko iyi gahunda igamije kuvanaho ubusumbane mu gusaranganya inkingo hirya no ku isi haherewe ku byagaragaye mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 kuko ari bwa Afrika yaryamiwe ku buryo bukabije. Iyi nkuru Xavier ikanzura ivuga ko nubwo bisaba imyaka irenga 3 kugira ngo izo nkingo zakorewe muri Afrika zemerwe kandi zishyirwe ku isoko, umuryango Bill and Melinda Foundation wishimira ko ishoramari mu gukorera inkingo za COVID muri Afrika ari intambwe nziza iganisha ku guca ubusumbane mu by'inkingo ku isi, aho usanga hari
abemerewe kuzikora no kuzikubira mu bihe by'ibyorezo, hakaba n'abandi batemerewe kuzikora ahubwo bakaba bemerewe gusa kuzigura. Duhindura ingingo. Ubutegetsi bwa Kenya bwafashe abapolisi babiri bo muri iki gihugu baguye gitumo bari mu bucuruzi bw'abanyamahanga 13 bakoraga bifashishije imodoka y'akazi kabo ka polisi ishinzwe gucunga imipaka. Ni inkuru yatangiye kuba kimomo guhera mu ntangiriro z'iki cyumweru bw'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo The East African News, Daily Nation, Nairobi News na The Citizen byandikaga ko abo banyamahanga bari bavuye muri Ethiopia, bakaba barimo 8 b'abanya-Ethiopia, abanya-Eritrea 4 n'umunyasudani 1 bacakiwe batararenga umutari kuko agace ka Turkana bafatiwemo kari hafi y'umupaka wa Kenya na Ethiopia bari bavuye. Ntibaheriwe. Ubutegetsi bukavuga yuko bwafunze abo bapolisi ndetse n'abo banyamahanga bazanagezwa mu nkiko za Kenya cyangwa se bagasubizwa mu bihugu byabo. Abo banyamahanga bo bavuga ko bari banyuze muri Kenya berekeza muri Afurika y'Epfo. Tekerezaho muri Kenya kandi jondanye haranavugwa inkuru y'uko urukiko rukuru rwabaye ruhagaritse by'agateganyo ibyo kohereza abapolisi muri Haiti kujya gufasha kuhagarura umutekano wazambijwe n'imitwe y'abagizi ba nabi cyane cyane mu murwa mukuru Port-au-Prince. Ni nyuma y'ikirego rwashyikirijwe n'abatishimiye ko abana b'abanyakenya boherezwa aho bavuga ko ari mu muriro utazima. Umwe muri bo, Ekuru Okot, wanabaye umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu, yasobanuye ko iyo gahunda y'ubutegetsi bwa William Ruto inyuranije n'itegeko nshinga rya Kenya. Yongeraho ko atumva ukuntu igihugu cyakohereza abapolisi 1000 hanze yacyo mu gihe n'imbere muri icyo gihugu hakigaragara ibibazo by'umutekano mukeya. Aha ariko minisitiri w'umutekano muri Kenya Kithure Kindiki yamumaze impungenge we na bagenzi be ko kohereza abapolisi muri Haiti bitazigera bibangamira ituze n'umutekano bya Kenya, dore ko n'ubu ngo basanzwe bari mu bihugu nka Kongo, Kinshasa, Somalia ndetse na Sudani y'Epfo. Mu kwitambika iyo gahunda yo kujya muri Haiti cyangwa se mu kindi gihugu mu gihe gitegerejwe umwanzuro w'urukiko ku kirego rwagejejweho, umucamanza yavuze ko ibyashingiweho mu kurega bifitiye igihugu akamaro bikaba biri no mu nyungu rusange z'abaturage ba Kenya. Umwanzuro w'urukiko kuri icyo kirego cya Ekuru Okot uzatangazwa mu mpera z'uko kwezi kwa 10, ni mu gihe nanone hagitegerejwe ko inteko ishinga amategeko ya Kenya bifataho umwanzuro jondanye. Hagati ariko minisitiri w'umutekano Kindiki ejo bundi kuwa 4 yabwiye iyo nteko ko bateganya kohereza irindi tsinda ry'abapolisi muri Haiti kugira ngo bazasuzume uko ibintu byifashe mbere yo kohereza abo bapolisi mu butumwa. Isuzuma rya mbere ryakozwe mu kwezi kwa 8. Mu cyumweru gishize nibwo akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi kemeye ko muri Haiti hoherezwa ubutumwa mpuzamahanga bw'abashinzwe umutekano buzaba buyobowe na Kenya. Loni yabihaye umugisha nubwo yiyambuye inshingano zo kubwitirirwa. Uretse gufasha abapolisi ba Haiti 14,000 kugarura no kwimakaza umutekano mu gihugu, abo bapolisi mpuzamahanga bazajyayo bazanafasha gushyiraho uburyo bwatuma mu gihugu haba amatora rusange, dore ko asa n'ayibagiranye aho muri Haiti kuva muri 2016. Nitwava muri Kenya tutanababwiye ko guverinoma y'iki gihugu itazongerera igihe amasezerano y'imyaka 6 yagiranye n'abaganga barenga 100 b'abanyakuba muri 2017 abemerera gukorera mu bitaro n'amavuriro byo hirya no hino aho muri Kenya. Ni inkuru tubasomera muri Africa News na BBC News Africa itangira ivuga yuko kuwa 3 w'iki cyumweru ariko minisitiri w'ubuzima Susan Nakumicha yatangaje ko ayo masezerano atazavugururwa. Ngo ni mu rwego rwo gukemura ibibazo abenegihugu bakora mu nzego z'ubuzima bahora nabyo birimo cyane kubura akazi kubera ko kaba kahawe abanyamahanga. Muri 2017 jondanye nibwo Kenya na Cuba bashyizeho porogaramu yo gufashanya mu buvuzi, aho abaganga bo muri Cuba bemerewe kujya gutanga umusanzu mu bitaro byo muri Kenya, naho abanyakenya bakajya gukarishya ubumenyi mu by'ubuvuzi muri Cuba. Ku ikubitiro muri Cuba hagiye abanyeshuri 50 b'abanyakenya, naho abaganga barenga 100 b'abanyacuba bajyanwa hirya no hino mu bitaro bya Kenya kugira ngo bafashe mu kunoza serivisi z'ubuvuzi. Ukuza kwabo kwarakaje cyane abaganga n'abaforomo muri Kenya, binubiraga kwabo banyamahanga bahembwa amafaranga menshi kubarusha kandi ngo akazi bakora ari kamwe. Banagezaho bavuga ko ari ugusesagurana duki gihugu gifite mu gihe hari ibihumbi byinshi by'abaganga n'inzobere mu buganga badafite akazi aho muri Kenya. Ngaho komisiyo ya Kenya ishinzwe iby'imishahara yagaragaje ko buri muganga w'umunyacuba yahembwaga angana iki? Yahembwaga 5,300 by'amadolari y'Amerika buri kwezi, mu gihe umwenegihugu wa Kenya we abona hagati y'1,600 n'2,300 by'amadolari buri kwezi. Akamukuba kabiri karenga umushahara. Akarusho kandi ku banyacuba ngo nuko bongererwaga n'andi mafaranga yo kubafasha mu ngendo no mu macumbi. Ngibyo rero ibyarakaje
abenegihugu b'abanyakenya bakora mu rwego rw'ubuvuzi. Twerekeze muri Angola Xavera aho polisi ivuga ko yataye muri yombi abantu barenga 130 bari mu myigaragambyo yo gusaba ubwigenge bw'intara ya Lunda Sud yo mu majyaruguru y'iki gihugu nk'uko byanditswe na Journal de Angola, Mail and Guardian, News 24 na The Herald. Kwa mbere iki cyumweru nubwo polisi yavuze yuko ibyari urugendo rusanzwe rwo mwituze rwaje kuvamo rwo guteza imidugararo kubera ko abaruteguye bateganyaga no gushinga ibendera ryabo muri Saurimo ari wo murwa mukuru w'iyo ntara. Umuyobozi wabo bashaka ubwigenge bwa Lunda Sud no witwa Jota Malakito avuga ko bazakomeza gusaba ubwigenge bw'iyo ntara ikungahaye ku ibuye rya Diama kimwe n'indi ntara byitiranwa ya Lunda North. Bakabishingira ku kise Jean Daniel. Babishingira ku kuba ngo izo ntara zombi zarabarizwaga mu bwami bwa Lunda Chokwe butigeze bukolonizwa na Portugal ariyo yakolonije ibindi bice bisigaye bya Angola kugeza habonetse ubwigenge mu 1975. Bwakurikiwe n'intambara y'isubiranamo hagati y'ishyaka MPLA ari ku butegetsi kuva icyo gihe cy'ubwigenge n'irya UNITA ryayoborwaga na Jonas Savimbi. Iyi ntambara yaje kurangira muri 2002 ubwo Savimbi yicwaga arashwe n'ingabo za guverinoma ya Angola yategekwaga icyo gihe na José Eduardo dos Santos. Nubwo guverinoma y'iki gihugu ntikozwe ibivugwa nabo muri Lunda Sud bashaka kwitandukanya bakabona ubwigenge bwabo kubera ko ngo icyo guverinoma yaharaniye ari ugushyira imbere ubumwe bw'abaturage bose b'icyo gihugu cya Angola. Reka ibyo tubireke jondanye. Ibihugu bya Burkina Faso n'Uburusiya ejo byasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu birebana n'iyubakwa ry'uruganda rw'ingufu za nucléaire aho muri Burkina Faso bigizwemo uruhare n'Uburusiya. Kuko tubisoma muri BBC News Africa, The Africa Report, TRT Africa na BNN Breaking. Aya masezerano ni umusozo w'ibiganiro perezida w'inzibacyuho ya gisirikare Kapiteni Ibrahim Traoré yagiranye na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu kwezi kwa 7 uyu mwaka ubwo habaga inama ya kabiri ya Afrika n'Uburusiya, inama yabereye mu gihugu cy'Uburusiya. Masezerano kazafasha iki Burkina Faso? Azafasha Burkina Faso kubona ingufu z'amashanyarazi z'inyongera mu gihe kuri ubu ngo 20% by'abaturage bose b'icyo gihugu ari bo bafite amashanyarazi mu ngo zabo. Iyi nkuru igasoza kandi yibutsa ko Burkina Faso yahindukiriye Uburusiya mu by'ubufasha mu bukungu n'igisirikare nyuma yo gushwana n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi harimo n'Ubufaransa bwayikolonije. Agatotsi hagati yabwo na Burkina Faso katangiye kuva muri iki gihugu haba kudeta ya mbere hari mu kwezi kwa mbere 2022 ubwo Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba yahirikaga wari perezida Roch Marc Christian Kabore. Uyu Damiba nawe yaje guhirikwa muri Nzeri uwo mwaka wa 2022 na Kapiteni Ibrahim Traoré ari nawe kiyobora muri iki gihe, ariko nawe ngo yagezwe amajanja mu kwezi gushize kwa 9 ndetse hari abasivili abasirikare n'abapolisi n'abajandarume batawe muri yombi kubera umugambi wa kudeta waburiyemo. Hari umwe gusa bamaze kwicwa n'abandi bagishakishwa. Baracyashakishwa n'ibyo. Muri Niger naho badacana uwaka n'Ubufaransa kubera kudeta yavanyeho perezida Mohamed Bazoum wari inshuti yabwo. Abasirikare ba mbere b'Ubufaransa batangiye kuva muri icyo gihugu cya Niger. Byanditsweho na Le Monde, Jeune Afrique, France 24, RFI, Ouest France, Le Soir ndetse na Le Point aho byavuze ko abo basirikare b'Abafaransa batahutse mu rwego rwo kubahiriza ibyategetswe n'ubutegetsi bwa gisirikare buyobowe na General Abdurrahman Chiani kuva haba kudeta ku ya 26 Nyakanga uyu mwaka. Mu kwezi kwakurikiyeho no kuvuga kwezi kwa 8 ubutegetsi bushya bwasabye ko abo basirikare b'Abafaransa bava muri Niger kubera ko ngo bari batangiye kubakekaho umugambi wo gushaka gusubiza Bazoum ku butegetsi. Nitahuka rero ryatangiye kuwa 2 w'iki cyumweru Xavier. Ubufaransa bwari busanzwe bufite abasirikare 1500 muri Niger aho bafashaga mu kurwanya iterabwoba ry'imitwe y'intagondwa za Kisilamu mu gace ka Sahel n'ubwo umusaruro wabo wakemangwaga. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yari yabanje kwanga gucyura abo basirikare be hamwe na ambasaderi w'igihugu cye muri Niger, ariko nyuma mu kwezi gushize kwa 9 yaje kuva ku izima avuga ko ambasaderi Sylvain Ite ahita atahuka naho abasirikare bakazageza mu mpera z'uyu mwaka barangiye kuvayo. Twava kuri Niger kandi tutababwiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize nazo zikemera ko muri icyo gihugu cya Niger habaye kudeta bityo ko zihagaritse inkunga y'ubukungu zakigeneraga ingana na miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika, zikaba zibyemeye nyuma y'amezi asaga 2 iyo kudeta ibaye. Sigeshidikanya tekereza muri Mauritania ho haravugwa kwivana mu rubanza ko abunganizi mu by'amategeko ba Mohamed Ould Abdelaziz wabaye perezida w'iki gihugu kuva muri 2008 kugeza muri 2019. Nk'uko byanditswe na Premium Times, The Punch, Sahara Reporters, Jeune Afrique na Africa News, kuwa 2 w'iki cyumweru nibwo aba bavoka bavuze ko uburenganzira bw'umukiriya wabo butubahirizwa. Bavuga ko babaruye amakosa 356 abangamiye uburenganzira bw'ibanze. Yahise rero ashakirwa abandi bavoka babiri ku buryo urubanza rwe ruzasubukurwa
tariki 23 z'uku kwezi kwa 10. Mohamed Ould Abdelaziz w'imyaka 66 y'amavuko ashinjwa kwigwizaho imitungo mu buryo butubahirije amategeko, gukoresha ububasha mu nyungu ze bwite n'iyezandonke. Araburanishwa kandi kuva tariki 25 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka mu rukiko rw'Nouakchott mu murwa mukuru wa Mauritania. Iyi nkuru igasoza ivuga ko General Ould Abdelaziz wagiye ku butegetsi anyuze muri kudeta yo muri 2008 nyuma akaza gutorwa muri 2009 no muri 2014, ari umwe mu bayobozi bake b'ibihugu baburanishwa mu nkiko ibyo kwigwizaho imitungo, mu gihe ngo benshi muri bagenzi be muri Afurika baba baburanishwa n'inkiko z'imbere mu gihugu cyangwa se ubutabera mpuzamahanga ku byaha byiganjemo ibyo kumena amaraso. N'ubundi kuri iyo ngingo y'ubutabera jondanye mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane w'iki cyumweru, umugore wa Ali Bongo Ondimba wahiritswe ku butegetsi mu mpera z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka yaraye muri gereza nk'uko byatangajwe n'umwavoka we. Jeune Afrique dukesha inkuru Xavera yanditse ko Madame Sylvia Bongo wari usanzwe afungishijwe ijisho iwe mu rugo kuva aho muri Gabon haba kudeta, ashinjwa gusahura isanduku ya leta akayeza akayimaramo. Mu kwezi gushize Madame Bongo yarezwe kunyereza umutungo w'igihugu, kwakira imitungo y'imyibano, inyandiko mpimbano no kuzikoresha. N'umuhungu we Noureddin Bongo Valentin nawe yarezwe ruswa, kunyereza umutungo no kwigwizaho ibya rubanda. Avoka we w'umufaransa François Zimera yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP kwifungwa ry'umukiriya we Sylvia Bongo ngo ridakurikije amategeko. Mu gusoza iyi nkuru ikibutsa yuko Madame Sylvia Bongo yaratengamaye mu gihe cy'ubutegetsi bw'umugabo Ali Bongo Ondimba wari umazeho imyaka 14 nyuma yo kubugeraho muri 2009 asimbuye ise Omar Bongo Ondimba nawe wari umazeho imyaka 42. Akisabira twerekeze mu nyanja y'Abahinde by'umwihariko mu gihugu cya Madagascar, aho igitangazamakuru Africa News cyanditse ko amatora y'umukuru w'icyo gihugu yarateganijwe tariki ya 9 mu kwezi gutaha kwa 11, yongereweho icyumweru kimwe kubera ko umwe mu bakandida yakomeretse ku jisho ubwo habaga imyigaragambyo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nk'uko byatangajwe ejo bundi kuwa 4 n'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga. Icyiciro cya mbere cy'ayo matora nicyo cyongereweho iminsi 7 mu gihe cya kabiri cyagumishijwe ku itariki cyari cyarashyizweho ya 20 Ukuboza uyu mwaka. Umukandida perezida wakomeretse muri iyo myigaragambyo ni Marc Ravalomanana wabaye perezida w'iki gihugu kuva 2002 kugeza 2009. Hari mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 10 ubwo abapolisi n'abasirikare bireraga mu bigaragambyaga bakabateramo ibyuka biryana mu maso mu rwego rwo kubatatanya. Icyo gihe nibwo uyu Marc Ravalomanana yakomeretse ku jisho. Yari imyigaragambyo yo kwamagana ibyo bise uburiganya bwa perezida uriho Andry Rajoelina kugira ngo azabashe gutsindira manda ya kabiri. Abakandida bose hamwe muri Madagascar ni 13 kandi n'abagabo batangiye ibikorwa byo kwiyamamaza ku wa mbere w'iki cyumweru. Tukivuga ku birebana n'amatora, Africa News yananditse ko indorerezi mpuzamahanga zishimagiza amatora rusange yabaye muri Liberia ku wa kabiri w'iki cyumweru uburyo yabaye mu mahoro no mu ituze. Ayo matora yarakomatanije ay'umukuru w'igihugu, abasenateri n'abadepite. Ku mwanya w'umukuru w'igihugu hatanye bangahe jondanye? Hatanye abakandida 20 barimo George Weah ushaka manda ya kabiri, hakaba na mukeba we ukomeye Joseph Boakai wabaye vice perezida wa Liberia ku butegetsi bwa Madame Ellen Johnson Sirleaf kuva muri 2006 kugeza 2018. Mu ndorerezi mpuzamahanga zishima uburyo aya matora yagenze hazizo mu muryango wa CEDEAO w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba n'Afurika yunze ubumwe, hari kandi indorerezi zo mu muryango umwe bw'Uburayi. Komisiyo y'amatora aho muri Liberia ikaba yaratangiye kugitangaza iby'ibanze byayavuyemo, aho byitezwe ko ibyayavuyemo byose bizatangazwa mu minsi 15 uhereye igihe amatora yabereye. Mu gihe ngo nta mukandida uzatsinda ku ikubitiro ku mwanya w'umukuru w'igihugu, hazabaho icyiciro cya kabiri hagati ya babiri ba mbere. Nuko bizagenda. Aya matora niyo ya mbere kandi yarabaye muri Liberia kuva Loni yahasoza ubutumwa bwayo bw'amahoro muri 2018. Ubwo butumwa bwashyizweho nyuma y'urupfu rw'abantu barenga 250 baguye mu ntambara y'isubiranamo hagati y'1989 n'ibihumbi 2003. Akisabira reka dusoreze kuri iyi nkuru ibabaje yuko hashize amezi 7 yose umucuranzi Lokasa ya Mbongo atarabasha gushyingurwa n'umuryango we, uvuga ko ugitegereje ubufasha bwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo ashyingurwe mu cyubahiro kimukwiye nk'uwahesheje ishema igihugu cye muri muzika, izina ryacyo rikavugwa mu mahanga yose. Muti habuze iki? Inkuru yagarutswe n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru birimo BBC News Africa, The East African,
Guardian, Daily Nation, Ground News no ku mbuga nkoranyambaga za Facebook na X yahoze ari Twitter, aho byose bihuriza ku kuba umurambo we ukiri mu buruhukiro bwo mu bitaro byo mu murwa mukuru Kinshasa. Niho umaze amezi 7 utegereje gushyingurwa na n'ubu, mu gihe umuryango we wizeraga ko utazahamara iminsi 5 cyangwa se 10 biramutse bikabije. Lokasa Yambongo yapfiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa 3 uyu mwaka. Umurambo we uhita ujyanwa mu gihugu cy'amavuko kugira ngo azabe ariho ashyingurwa nk'uko yabyifuje akiri muzima. Aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yarahageze kuva mu 1996. Umuhungu wa André Marie Lokasa yabwiye igitangazamakuru BBC News Africa ko guverinoma yabijeje kubafasha kugira ngo ashyingurwe mu cyubahiro, ariko ngo na n'ubu tuvugana amaso yaheze mu kirere. Yewe ngo banayigejejeho igiciro cyose cyo kumushyingura gihwanye n'ibihumbi 75 by'amadolari y'Amerika, mbese hafi miliyoni 80 tuyavunje mu manyarwanda, ariko nyine baracyategereje na n'ubu ngo umuryango we ushengurwa no kuba nta gisubizo bahabwa na guverinoma, kandi izi neza ko no mu buruhukiro harimo fagitire imaze kurenga ibihumbi 4 by'amadolari y'Amerika, mbese hafi miliyoni 5 ubaze mu mafaranga y'u Rwanda. Ubundi amazina nyakuri ye nayahe? Amazina y'uyu Lokasa Yambongo ni Denis Kassia Lokasa. Yapfuye rero ku myaka 77 y'amavuko azize indwara y'igisukari ariyo diabete. Yari umwe mu ntyoza z'igicurangisho cya gitari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari ku gihe kinini cy'umwuga we wo gucuranga no kuririmba yakimaze i Paris mu Bufaransa, aho yayoboraga orchestre ya Sukusi Star kuva mu 1944. Nyuma yaje kwifatanya na Sam Mangwana muri Cote d'Ivoire bashinga orchestre yitwa African All Stars. Lokasa Yambongo cyangwa se nyine Denis Kassia Lokasa azahora yibukirwa ku ndirimbo ze zabiciye bigacika muri muzika nka Marie José, Monica, Bonane, Lagos Night na Nairobi Night. Ngayo nguko reka duhinira aho ngaho kandi tubashime cyane, ariko tuzasubira kuwa gatandatu ku masaha nkaya. Nimukomeze mugire ibihe byiza mwumva Radio Rwanda. Naho butaha, ciao ciao.